yaravuze ngo icamukuye muri Amerika ngo nukuja gutabara ngo ubwoko bw'abanyamurenge ngo bwari bwugarijwe n'intambara. Yego. Ese kuzubona yagiye gutabara abanyamurenge Zahiye. Arasubira avuga ikindi. Aravuga ngo iwe ngo ntaye FARDC yamutumye. Tareta y'Abarundi. Iyo bita na mayimayi. Sindi kumwe na tax force iriya ya Barundi iriya tafoke iri kumwe n'embonera kuri. Sitantera hamwe ziri hano. Aho nta P5 iri hano. None wewe ukorera ndi. Muraho nshuti bavandimwe badukurikiye kuri Mibunda TV1, Joshua TV, Joshua Entertainment, Rugenza TV. Mwaramutse ho amahoro. Mwanya wacu w'amakuru mu gitondo cyo no munsi ni tariki 20 aho ejo hari tariki 19 twari tuvuye mu kwibuka intwari y'ubwoko General Rukunda Michel alias Makanika. Ejo nibwo yazamuwe aje mu ijuru. Ndibakongera kuvuga ngo yarapfuye. Ntabwo yapfuye. Yarazamuwe aje mu ijuru hari umugabo n'uwisha avuga ngo yazamutse ngo yihuta ngo nka ijuru ryari ryatewe atabaye. Yazamutse aje mu ijuru. Kuko imirimo ye yasize n'izina ryiwe rirecara ko rigwana kugeza none. Rizogwana kuzogeza umunyamurenge gakondo yiwe Yesu aje gutwara itorero. Yego. Shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV na Joshua TV turi kumwe no mugenzi wanje hano. Katumaze tumuhereza umwanya. Ariko mbere tutaramuhereza umwanya. Reka tubaze dushimira abantu bakoze subscribe kuri Mibunda TV. Abantu bakoze subscribe kuri Rugenza, abantu bakoze subscribe kuri Joshua TV. Mwese muraba agaciro. Ariko kandi kuko muza mutubona turada team ni rimwe na rimwe mwobona umuntu yakoze wenyine undaba yabaye nka ni mwisiga hari gihe umwafatirwa undagakora wenyine. Ariko akenshi mukunda kutubona turi hamwe kugira ngo rero tuzogumane tugume tunezeze abaza bakunda ibiganiro byacu nuko mudukorera subscribe twese tukazamuka tukagera kuri level nziza aho tuzagera igihe duhorana ubu dutanga amakuru buke. Ariko nitumara kugera kuri level nziza ishimishije tuzaza dukora igiganiro mu gitondo saa 6 nimugoroba tunabashireho n'umwanya wo gutarama kuri live. Gutarama inshuti zatwirwaneho batwirwaneho mu maraso dutarame dusubire mu bigwi by'intwari kiki kubu twabaga twaraye dukoze live y'ikigani y'urupfu rwa leta yo kuzamurwa kwa Refa Makanika tukabivugaho n'umwana yazakura akamenya ngo haba uyu munsi w'itariki 19 z'ukwezi kwa 11 haba umunsi wo kwibuka intwari yacu Leta General Rukunda Makanika. Rero turabashimiye mugenzi wanje. Urakoze cyane bwana munyamakuru kumikaze utakwisa umushitsi ndi rubaru rwawe. Uko nukuri nubona umuntu urinjiye mu nzu ukabona rebye imirazi atari imirazi uzozo wamucomoka kubera kuko ndaba yakwibije ikirere kizoba cahumuye ndigwa yandirimbo ngo ijuru ryahumuye. Ngayo nguko kuba dukurikiranye hirya no hino tubirije abawubwije n'abawubukeye ngo mukomeze mwumva Imana y'Imurenge. Imana y'Imurenge twicara tubabwira nawe inumazi guguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'Imurenge nitayega Yesu. Ayo niyo makuru twicara tubabwira dukundi wacu Imurenge turi abanyamurenge bamase kwikoti. Yeme njewe nditwigwaneho. Ndi umunyamakuru pe ariko nditwigwaneho. Nza numva nkunda ubwoko bwanje no kubupfira nanje nzobupfira. Ariko nta munsi numwe nza numva novuga ubwoko bwanje nawe kubera kuko nika kwako ningutamenye yava ntamenye yaje. Yego. Gukunda ubwoko kwanga ubwoko nukwiyanga. Habe niyo bompa miliyari ubu nyine miliyari bompa nkumviranejeje bwana munyamakuru kandi mbivuze ndi kuri kamera. Je le dis franchement. Nuko no kumva ngo umuntu umwe wakagara wari waragiye amatambe swate nguko kwa muniga bipfura cyangwa se muniga abantu ngo yagarutse wenda yihanye ati mumbabarire naje n'urumogi rwabinkoreshaga ati kindi wenda nari naragize trauma bitewe ati umugore wenda yari yaranyanze n'abana bituma mbaho mulesi ti none bansengeye nagarutse. Uwo niwe muntu no kumva no niyo mamiliyari no kwishimira. Ariko kumbwira ngo umuntu ambaye amafaranga gutya alikide gutya ngo mvuga ubwo ko nabi ndakubwije ukuri kw'Imana uwo muntu no mwikoreza umwango. Yego ntiwoba twirwaneho ntabwo ari kuba twirwaneho. Twirwaneho ni wewe. Numva ngo twirwaneho n'ubuzima.
bwo gukingira ikintu cyose kije kikugana nabi yego niyo twirwaneho yego kutemerera ibintu byose ngo bije ngo bikwitureho hari bimwe ugomba gukingira bigahunga bikiri inyuma yego nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Miunda TV1 nimuze tuganire amakuru ari muri kiriya gihugu cacu kuko niho imitima yacu iba duhora tugisengera ariko na munsi habaye ejo tubona itangazo rya Seyisere yari yarabaye bloke na leta yarabimye access kugera mu maprezo noneho habaye ejo Seyisere ivuga ko noneho leta yihaye access yatangiye kwinjira mu maprezo kugira ngo irebe ifungwa za AFC M23 ziri hariya muri prison harabari muri Ndoro harabari muri Demiape harabafungiye muri Makala bafungiye henshi yego ariko rero ico ngira ngo kubaze bwana Rwenza hakaba hari umunyamurenge wigeze kuja kuri gihe bari masezerano ya Doha bavuze batabantu bose bafungiye Kinshasa bazira AFC bazira twirwaneho bazira iki bose bagomba gufungurwa muri ano masezerano umunyamurenge umwe arasohoka ati no nibagende bafunguza abamanyamasisi bafunguze n'abana bapfurero n'ababembe bafashwe kuko nabo barahari ariko abanyamurenge bagende babareke bagumemwo tuzobifungurize ese uwo muntu muzukuri hari mwene nyine ufunze nta urimo hari akababara k'ifungwa afite ntako afite watekereza gute ngaho bankubwira abantu badukurikiye aho mubavuga ngo nibafungura abantu bafunzwe bazira abajijijwe ubusa ukamuvuga ngo ngo ubwoko bwacu twe bagende basigare uwo muntu bankumuanalize abashaka kuvuga ikoko nukuvuga ngo bwana munyamakuru kuba dukurikiye hirya no hino bavyumve buriya agahinda k'inkoko ngo kaza kamenywa n'inkike yatoreyemo utaranigwa garamye ngo azagira ngo ijuru riri hafi bakongera bakavuga ngo buriya ngo umuntu wese ngo agahuka ari kuwundi ngo karahandurika yego utarafungwa azagira ngo ni ubuzima busanzwe n'ahantu abantu baje mu myidagaduro n'ahantu abantu bagenda bakumva baranezerewe batavaho bari buriya ukwanga bwana munyamakuru tunabibwira n'abadukurikiye umuntu wese uzanga uzomufunga niba hariho ikintu kibi kibaho nugufunga je nafunzweho hari hamwe nafunzwe icumweru kirashira ahandi mfunga umunsi umwe ahandi mfungwa amezi ukwezi kuzuye tariki ninjiriyo ni naho nasokeyemo ariko onze ubuzima bwo muri prison jewe mfungwaho ukwezi ho wogira ngo nari misiyo yo kubwiriza abantu narashitse barihana hihanya abantu 115 babwiriza nasize babatije mu izina rya Yesu ariko nje sinababatirishije amazi ariko nazaganya batonyangirizaga amazi nukuvuga ngo uyu mugabo wo uvuga ngo abanyamurenge babaretse ngo bazobifunguriza nuko nta mwene nyine urimo jewe bwana munyamakuru afungiye umwishwa wanje wandeze wamfashije twakuranye twararanye twasangiye akabisi nagayi w'imfura cyane ubarafunzwe ari muri Ndoro arababaye ndetse mukanya rwose nabonye anyandikira nikasikia huzuni sana rero abanyamurenge nkabo ngabo nukuri habe no muzuko wabera ntibazogiramo kuko imana iziba ari ibizogenda itubaza izovuga ngo se wewe wanze mwene nyuko wewe wanze mwene nyuko wombwira ngo nije wakunda gutarunze oya itamana yakundaka bivuga ngo aba banyamurenge bamwe bafite iyo propaganda ngo abandi ntibafungurwe bari za Ndoro na Makara muri ibesha cyane ntabwo ari mwe imana niyo mugenga w'ibihe buri ibihe byo kwicazanya n'ukomeye ibihe byo kugira imbwa ibihe byo kugira umukiri ibihe byo kugira umukene ibihe byo gushira hantu utaruzi utokwisanga nabo ntabwo bavukiye kuzofungwa kandi ntabwo ari bwo buzima bwabo bifuzaga byanga byakunda bazobuvamo amakuru tugezaho n'ubunyine bwa munyamakuru nuko nubundi Masunzu si warukuriye 3e maison de défense ubu yasimbuwe deje ubutwatuvuga Tereka simurwerega igisirikare ntikize gipfakara kandi twebwe Masunzu mutekereza Abdallah rwose nk'umunyamurenge kubera ibyago yaduteje nta gihano tuza tubona congana
n'ibyago yaduteje ntaca abantu barumva nico gituma iyo bavuze ngo iyo bavuze ngo yahuye n'ingaruka z'ibibazo yateje abantu abantu bamwe bakavuga ngo yayengo ari muri hoteli abandi ngo yayengo ari hehe usarire umuntu yabuje muri prison umuntu akavuga ngo aragukunda ngo ari muri hoteli uwamugura ngo yamusanga mwo bojana ni bagende bamusure basangira ibyahari agomba gusimbuzwa yerega zone si Nyembo uwo bita General Major Nyembo Abdallah Nyembo ni wasimbuye kuri 3e zone de défense kandi agomba kumusimbura kubera ko zone ntagari amasunzu baraze kreatinze muri Kongo agomba kuyobora ari mu buryo bwiza ariko mu gihe yobora mu buryo bubi agomba gusimurwa kandi titukaza twumva ko titukaza twumva amasunzu nk'umunyamurenge ngo tumumve ngaho muri leta n'umuntu umwe habe niyo nigihazo upfo uzugira se ngo zohambwa muri quartier yose ni metero zingahe n'umuntu mu butu yavuye Kinshasa harapfa hambwa muri nani muri Maroc ahambuze muri Maroc yabaye president wa Kongo imyaka 35 kurategera nukuvuga ngo ibyago masunzu yaduteje gusa kubera trauma abantu bagendana amasunzu ntibarumva ico mubaho kingana nibyo yabakoreye nico gitumuza wumva abantu bose bavuga ngo masunzu nuko yabateje ibyago byinshi yego ariko tukaba twamenye ndi makuru avuga ko akagara kamaze kumenya ko Seyiseri yagiye gufungurwa ngo kahise gakora liste irimo abanyamurenge benshi irimo n'abari abasirikare benshi b'abanyamurenge bafungiye hariya ngo ko basaba ko badafungurwa ngo muri no tangazo muri no convention y'ubusabe bwa AFC isaba ko bafungura abantu babo ngo nibaramuka babafunguye muri bene ubwo buryo ngo baravuga ngo abanyamurenge bose ngo bashigikiye AFC ngo kandi bo bazababwira leta ko batayishigikiye tukaba twiyamya Kagara please dufite abana bacire birarura bakeneye base dufite abagore hano babuze abagabo babo bafungiye muri prison namwe muri kumwe n'abagore banyu n'abana banyu abana banyu bari mu bigo byo hanze ko bariga ariko ngo mugiye abantu b'abagabo safunwa babagabo bangana gutyo ngiyo myaka mufite ngo muricaye mukoze liste ngo uyu n'uyu ntafungurwe habonetse ukazi yo gufungura abatutsi murayitanze imbere Muhira yaravuze ngo yaravuze ati muniga ntama we nuwo burabukirisitu ntiyogira n'ubufura mwabagabo mw'abanyamurenge nabo burubukirisitu mukabura n'urukundo rw'abantu ntimwogira n'imbabazi z'abana bagore bari haza abagabo babaheze mu prison ntimwogira imbabazi z'abana b'abanyamurenge ejo bino bya siyasa bizashira dusubire duturane tubane ibaze nko kuzabaho data yaragiye gufungurwa cyangwa mukuru wanje yaragiye gufungurwa wamaruka ugakora inama wicaranye n'abantu ngo ntafungurwe ngo muheze muri prison azagwemo kuratekereza ko tuzabana gute yego nyuma yibi hazabibi ari urubanza birusha yego amakuru y'Kinshasa nayo twari twiyamya Kagara kayakaza muri propaganda kandi ngo hari n'abandi bavuye muri Amerika bacire birarura bareka abanyamurenge bafungurwe kuko bazize ubuko basa yego makuru yacu akabaramanutse tukaba turagiye tugeze hehe Shabunda twari turi Shabunda Shabunda ngo abasirikare bahari bahunze ibintu bibiri bahunze kiri ku musozi n'ikiri mu nda kiri ku musozi ngo ni AFC twigwanye nayo kiri mu nda ngo ni inzara kimwe yaruzagayo turashimira komanda secteur na komanda brigade wari hariya Shabunda n'umugabo mwiza cyane ngo bamwohereje ifaranga zo kugaburira abasirikare ngo aravuga ati aba bagome babica abantu nimbagaburira bagahaga atereka baribwe n'inzara bukagogwa arabihorera baribwa n'inzara none ngo bagize gute bahunze ikiri musozi n'ikiri mu nda hari igihe kimwe umwanzi azabafasha turuzi ko komanda brigade yafashije AFC cyane kugira ngo izo nkozi ariko bavuze ko ari n'umwana ukomoka hariya yazabona akaga k'abantu babo bari mu amarati iya FARDC nihayiba nihayica igomba kuva hano niko kubima ibyo kurya bahita nabo bagira gute barahunga ubu nyine AFC turangura Shabunda ikaba yahafashe Shabunda ariko nyine turashima Imana kuko izigenda ikora buriya yewe ngo hazahaba igihe hari igihe ngo abanyesiraheli barwanye ngo uruzi ruba ubutabazi bwabo cyane uruzi ruba ubutabazi bwabo
ni ukuvuga ngo natwe inzara yabaye ubutabazi yarashabunda kandi binyuze muri uwo mugabo FARDC nange kabanga abasirikare ngo $30 kuri buri musirikare kugira ngo ibashe kuraforosa urugamba rwabo gufata ngo duce tumwe ngo twafashwe na FCM yego ariko bikaba ari ubusa ejo bundi wabonye President Kisekedi agira itangazo ngo aramenyesha ko ngo aeroport international ya Goma ugiye gufungurwa nanga nawe ngo aje kuja kuri kamera ati urayifungura se niwe yifite wayivuyeho kubwineza se twayigukuyeho kubwimbaraga izafungurwa tubishaka igihe tutarabishaka tufite uburenganzira bwo gutanga autorisation naho byari mu buryo bwo kujijisha abakongomani ngo abereke ko ari hafi yo kwirikwa na FC hariya ngo akongera ngo akategeka ariko biri hehe biri kure kukwese amakuru yacu akazamuka tukaba tuyagejeje imurenge bwana munyamakuru Rora ukorera Rugenza TV ejo bundi ejo hasotse ikiganiro gikorewe ku Imuhira TV Imuhira mu Kirambi Imuhira TV cha MAC akorana na Muniga Ntama aramubwira ndavuga amagambo make yamubajije abantu bose mwarashujwe ikigano cy'ubugome kiza kigera hose aho yamubajije ati bwana Kiyana ariko nazangira ngo iryo zina turimo kureho hari umugabo wishe bene wabo i Rwanda bagaza bitanga ni Karamira bamurasiye kuri single file bamuziza ibyaha yakoze niryo zina barakwiye kwita Muniga Ntama kuko imirimo ye ni ya Karamira irasa none rero zina rya Kiyana ni se kandi se afite abana benshi bataruriye afite abana batwirwaneho kugira ngo tuze twamiza ngo Kiyana ni umugabo w'imfura w'umupasiteri uri muri Amerika hudahuye n'ikike kandi gangwinda izi byaramweru na mukara kandi haza hafusha uwabyaye yafushije ahagaze ntiyapfa nyine ngo aveho abayuda yaravuze ngo byibura ngo bifa kugira imirimo nk'iya Yuda Muniga Ntama ejo bundi aravuga ati turashaka ko abaturage b'abanyamurenge d'abord yaravuze ngo icamukuye muri Amerika ngo nukuja gutabara ngo ubwoko bw'abanyamurenge ngo bwari bwugarijwe n'intambara yego ese kuzubona yagiye gutabara abanyamurenge byahiye arasubira avuga ikindi aravuga ngo iwe ngo nta FARDC yamutumye ta leta y'Abarundi sindi kumwe na mayimayi sindi kumwe na tax force iriya y'Abarundi iriya tafoki iri kumwe n'imbonerakure sitantera hamwe ziri hano aho nta P5 iri hano none wewe ukorera nde uri kivajuru turi twirwaneho tukorera FARDC tukorana n'Abarundi tukorana na Gumino ukorana nande na Satani se ukorana na Al-Shabaab ukorana na Al Jazeera umuntu wenyine aki ati baravuga ko wagiye gukora ikindi cama nawe undi mutwe uzorwana ngo yaye ntawe none ihasanzwe ntawe mukorana none ukora nkiki none cyose bano basirikare ahaya kordona arakordona abasirikare ba Kongo FARDC barimo n'Abarundi barimo n'Abazalendo barabashenesi ese kuri abakordona kandi icyo ntiyagisubiza ntiyavuze ati ndi uyu ntiyavuze ati ndi general cyangwa ndi colonel cyangwa ndi president ariko yaravuze ngo ni president ngo wa UB ngo ni bari union ngo union pour le banyamulenge yabikore muri Amerika none se iyo UB niyo yaje kurwana kandi uvuze ko waje gutabara abanyamulenge Muniga Ntama tware tumuvuzeho jewe na Joshua Entertainment turavuga ngo karana agasuzuguro k'ibihekane aho guha abaturage amasaha 72 bari iwabo Muniga Ntama tuvuga akora agasuzuguro k'ibihekane Muniga Ntama wana ni urugo gwe akananirwa abana umugore umwe akamunanirwa ngo arashobora imitwe n'imitari y'abanyamurenge bari murenge ngo abahaye ngo amasaha ngo 72 ngo babe bavuye murenge ngo kugira ngo hariya ngo abisibaniro ngo rye ntamba dukomeza twe turavuta ariko urumogi uyu mugabo arimo kumwa ari mu gukuramo imbuto urumogi ari mu kumwa ni bene uruhe ni chambre c'est quelle qualité de chambre none yageza nkuko muri Amerika rwabaye rwanyuze mu ruganda none hariya karangwa hariya mu gateja
ni irwoga originale rukicanitse hejuru y'ibiba by'itabi n'imbuto byose nibyo biramamo kandi imbuto gaburiya bavuga ko kuba nk'urumogi bavuga ko iyo ngo uba urumwa ngo ruba rwaruturagurika mvuga ngo uko ruturagurika ariko ruturaguritsa utunere motere twa memoire de tete ndavuga amagambo nuvuga ngo muniga ntama wumve titimagine muniga abantu ariko iya fweta utazirya uko mwabonye ko abanyamurenga ariyo nsina ngufi uzozuboga wese ari twazozabogeraho muniga ntama weminwa wogira ngo ni nk'umuntu wagwaye sida y'imyaka sida buriya mu bitekerezo yararwaye ari sidirenze imitekerereze yararwaye naringiza ngo mbaza abanyamurenge bose babana mu tubana ni chuma le plante ni carotte sans préparer tubana mu bwoko bw'abanyamurenge ariko wenda ariko nzambabara mwabantu bakaba bakorera nzambabara kutagi ngicongira nkakanyoni nkamanguruka nkamashika nkitura gucyo kuri muniganta narangiza nkagira yankoma nkaza nkubita gusa mujisho ijisho nkamambaza nkamugira indi nkaza nkubita muri za tempa ground yumva nkaza nkubita hano kuri tudutsi kutuma umuntu avuga kumwe bagize ugezeka ku maso wogera kujya bagize Samson neza niko no bikora ya naringiza ngo mbaza abanyamurenge bose badukurikiye nabo tuganire ese yeme iyo umuntu avuga ngo arashaka ko yabo haba ko muri Gaza ngo cyangwa akaba muri Ukraine ese kuri muri Gaza habaye neza kugeza kuburyo obari example kwifuriza ko habi wanyu wo kwifuriza iwanyu ko haba muri Gaza ese muri Ukraine buriya hari ibyiza byinshi cyane Uburusiya bwahateye bugezaho ukwifuza ko yanyomera ko muri Ukraine ni miliya touristique byibuze yaravuze ngo sigitanga imurenge si umwihariko waho ngo no muri Ukraine baraharwanira ngo natwe tuzaharwanira hano ngo abazapfa bazakira basigare mu mahoro none se agiye kurwanira imurenge namara hakura abaturage namara kuhafata abaturage bahabaye afite indi mbuto y'abandi azoza kuhatera ico nemezanya neza ise na nyina sibyo mama we na papa we nabo bavukana bose nta muntu azojana minembwe yavuga ati ko ndashaka amahoro hano papa na mama n'abavandimwe banje nzobazana n'abana banje nzobazana ntahazo bashana aho yagize se ngo abantu nikimwe namara kurimbura bariya nikingemwe y'itabi azogenda gushingurando cyangwa insina z'intoki akaza gutera handi muniga ntama afite ibitekerezo bibi nibijya yavuze ngo kugira ngo azofata amenyekanye ngo yopfa kumena nka Hitireri ngo cangwe ngo Yudas Iscariot nibyo bitekerezo n'ubundi agifite ariko kandi Imana ishobora kutazomwemerera kubarimbura kuko si wo baremye kuti twaremewe kurimbuka twaremewe kubaho kandi tukaba mu isi kimwe nuko abandi bagere gute baba nshuti bavandimwe abadukurikiye kuri Meunda TV1 tutarangiza amakuru yacu mu gitondo tumenya amakuru kuko abasirikare ba FARDC bari hariya ku Kibundi ni hariya hejuru mu turambo neza mu turambo kwa Muhire uzamutse agasozi ruhina mavi ukarenga urengera kwa Bitaruke aho ngaho ngo niho ingabo z'abarundi na FARDC bari mu gipupu niho begereye abandi bari hano haje kwa Serurangura abandi bari hariya mu mikarati donc ngo ni amasaha 72 ya Muniga ntamba bategereje ariko hagati aho tukaba tuafite Imana ibana nabayo ihori turengera kandi turayizeye kuko Imana izikoresha bakeya kugira ngo yiheshe icubahiro iyo ni experience tuzi ariko kandi turakangurira abantu bose manifestation pacifique izaba mu bihugu byose kuwa mbere kuja kwiyama Barundi izitabirwe ku rwego rwo hejuru tugende twiyame tuvuze induru tuvugiriza biwacu induru tuvuga kaga kabiwacu bagiye gukorerwa tuvuge kuko abiwacu bagiye gushira ntibafite tutahe tubatabariza ariko mu kubatabariza dutanga imisanzu ifasha bari abana bakomerekeye hariya ifasha bari abana barwanira hariya ifasha bari ababyeyi bari hariya nubwo bari mu kaga kameze kuriya ariko tubane nabo ariko kandi ni tunatakira na AFC iyoboye karere kose ngo nigire ikikora kubw'abanyamurenge ibihumbi 13 z'abarundi bihari na FARDC ntago ari byinshi kuruta abasirikare bari kuri Goma n'abasirikare bari Bukavu barahunze barahava ubu ngubu abanyabukavu n'abanyegoma barasinzira n'amahoro
nibadufashe n'abanyaminembwe bongere nabo basinzire kuko ubushize numvise Dr Freddy Kaniki aravuga ngo baza bashaka ngo abarundi ngo bazahave mu buryo bw'amahoro ngo hatakimenetse amaraso ariko mu gihe gakuwa bw'amahoro bzananiranye hakwiye kubaho kubw'imbaraga bakava kimwe nuko bavuye za Mushaki na za Ngungu na za Goma na za Bukavu kugeza bageze mu Kamanyura. Nshuti bavandimwe dukurikiye kuri Miunda TV1 mwese ibiganiro byacu nakagenda kagaruka ariko tuzahurire muri manifestation yo kuwa mbere twamagana dutakira twamiriza tubwira amahanga ngo naturengere kuko aya mahanga ni yari mu byaburutse Uvira gufatwa niyo yabuje FC gufatwa ni hangu nimbananiwe kurengera abanyamurenge nta hangu ra FC fati Buvira hiranda barabona ndihagarara abatwara kumwe mu makuru yacu amakuru cyo nakagenda kagaruka ibiganiro byacu nakagenda kagaruka kubisharinga no gusangiza abandi bitekerezo hano muri commentaire twiyamya batukana ariko batanga ibitekerezo byabo na resolution de conflit ishobora n'ibintu bishobora kubaka bizotuma kiriya gihugu kibona amahoro no kuri commentaire ni yanyu mu biganiro tuba dukora tuba dutanze opinion yacu namwe muri commentaire ni yanyu ni muvuga ko mu bitekereza n'urugari rwanyu amakuru yacu nakagenda kagaruka bye bye.